Daghan karong mga tao nga muklaim nga mituog Ginoo, pero sa tinud-anay kutob ra gyud sa tuo-tuo, dili gyud pagtuo. Kamo tinuod mo mituo ni Kristo? Unsa man ang inyong pagtuo, tuo-tuo o tinuod nga pagtuo? Murasag mga bata sa grade 1 section C. Ang tinuod nga pagtuo mao ang pagbiya sa atong tawhanong kinaiya nga ilisa nato sa Dios non nga kinaiya. Mao na sila si Ananias kaning gisugo sa Ginoo pag ayo ni Pablo, nahadlok sila ni Pablo, motong nanago sila, pero gisugo sa Ginoo adtua si Pablo tuwa sa balay. Inana niingon pagid ni Ananias, wa man na masuwat kay first account man niya nga atong gibasa. Niingon pagid si Ananias nga mao man ang tawhana ang mianhi aron mi panakpon, aron mi pamatyon. Yan ingon din Ginoo, adto lang dito kay ato na siyang igsuon. Mao ni ang para nako konkretong example sa sugo ni Jesus nga nag-ingon, higugmaa ang imong kaaway. Kinsa man ninyo dinhi og sugoon mo paghigugmag kaaway, musugot dayon. Taas ang kamot. Wala. Oh, mao na kutob ra gid tas tuo-tuo. Di gyud pagtuo. Daghan man gay dinhi lisod sultihan asa mo lingkod dinhi simbahan, musupak magani. Kana paglingkod ra gyud na. Daghan kay tagpasangil. Aron lang gyud ta musupak kay gusto ginatong sundon ang atong tawhanong kinaiya. Muna si Kristo ang iyang sugo musunod gani kanako, ang unang buhaton kalimti ginang imong kaugalingon, deny yourself. Nya pila man kabuk ninyo dinhi ang di na gyud maghuna-huna sa imong kaayuhan aron lang mubuhat sa sugo sa Ginoo. Daghan kay nato dinhi gasimba kay ang gipangayo para Dios kaugalingon. Tagai ko Ginoo, palampusa ang akong mga anak, himuang buutan ang akong bana, ayuha ko sa akong sakit. Mo man na ilikay mis mga peligro, bahala na lang ng uban og mapeligro basta kami di lang. Ana mo ginay ato ang akong mama nga 80 anyos, ayuha na in town sa iyang sakit sa tuhod. Ana, mangayo pa kita sa dili na pwedeng ihatag, no? Sahay. Pulos gyud kaugalingon. Wa gyud mo ingon, Ginoo, makamaon ta kung mohigugma aning akong silingan nga mga kawatan o mga standby. Nga kini untang akong kita, kini akong sweldo, ako unta ning ikabahin ngadto sa mga taong way sweldo. Nga kini untang akong balay, ako unta ning mapasudlan sa mga taong way balay. Ana no? Kinsa may nagampo ana dinhi. Wa mo na naatay dakong usbunon. Si San Pablo pagsulti gid ni Hesus, ako si Hesus nga imong gilutos. Ang sunod niyang pangutana, unsa may imong gustong ipabuhat kanako Ginoo? Sige, lakaw ngadto sa Damasco, sultihan ka dito unsa imong buhaton. Pasabot si San Pablo, iya dayong gikalintan, ha? Ikaw di ay nga akong gilutos, animal ka. Wag gyud mingon na San Pablo, nganong imo mo kong giigos kilat? Nagtuo kag di kong sokol nimo. Wa mo ana San Pablo. Pagkahog niya sa kabayo,
Pagkadungog niya sa tingog, sunod dayon siya. Iya dayong ikalimtan ang iyang misyon. Unsa may misyon ni San Pablo? Ang paglutos, pagdakop, ang pagpatay sa mga nagsunod sa Ginoo. Pero pagkadungog niya sa tingog sa Ginoo, ikalimtan niya iyang misyon, iyang gisod ang misyon nga gihatag sa Ginoo. Ug unsa may misyon nga gihatag sa Ginoo natong tanan, matud pa sa atong tubag sa Salmo o sa first part sa atong gospel, unsa to? Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Panglakaw kamo ug mulakaw ka aron pagsangyaw naa ka sa imong balay o tuwa ka sa gawas. Ug mulakaw ka ba aron musangyaw, unsa man magpabilin ka sa imong balay o mubiya? Mubiya. Niya ka mo, makabiya mo sa inyong balay. Oh, Jesus, asa kabiya. Di man gani mo simba kay way nahibilin sa balay. Di lang ko mo simba kay way tao sa balay. Oh, sa ilabot anang balay para sa imong kaluwasan. Gawa manggoy tao. Ano man di ay? Naghimo kag balay para bantayan og tao o naghimo kag balay para pahuwayanan sa tao? Pahuwayanan. Diyan ano ang tao naman ay magbantay sa balay? Mauna ang atong tuo-tuo. Kay imo magiprotektahan ang imong gipamutang dito sa balay. Imbis imo tang ipalit og slot, imo naman og ipamalit og alahas, gipamalit naman ana mga gitawag nato mga gadgets ana nagtigom naman nung kag kwarta dito sa balay, gipalit pa lang tanan nimog slots dinhi, hurot na unta ni atong slots. Iwa unta kay bantayanan, enjoy unta ka dinhi, di ba? Enjoy. Atong kuwang sa atong slots sa Santo Niño nga pista, pila na lang kaadlaw? Duha na lang kaadlaw. Pista na ta. O, napay 5,792 ka slots sa SNJP. Tag 100 rin per slot. Hotda na ninyo palit karon. Ng atong halin, 9,208 ka slots. Pero may lang yapon na itong pakpakan. Pakpakan na ito. Dako-dako nga. Kutob ni 27 or kutob karong Domingo 29 ang atong pagpamaligya. Tag mahurot ni. Niya sa ato sang dupes, niabot ng atong halin o 18,068 ka slots. Pakpakya ko. Yes. Buutan gid ninyo. Pero napay 36,932 ka slots na nahibilin. Og inyo nang ipamalit dinhi, makabiya gyud mog balay aron isangyaw ang maayong balita. Ug unsa may maayong balita ni Kristo, bulahan kamong mga kabos. Mao ni ang gauna gyud nga maayong balita ni Kristo. Nganong bulahan ang mga kabos? Kay inyo ang gingharian sa langit. Kinsa dinhi ang mutuo nga maayong balita ni kun mahimot ang kabos ta sa kamot? Ay usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito. Wow. Hinaoton ta iguli ninyo masunog tong inyong balay. No. Di man mo katangtang sa inyong koral. Haron madako-dako ang agianan sa silingan. Sige gani mo pangoral. Pero congratulations, kontinuon kina inyong pag-isas kamot. Kana bang mag-uulta kung wa na tay kwarta, di na maayo ha. Kinahanglan mag-anam og kagamay ang imong kwarta, mag-anam jud unta kag kalipay. Kay bulahan man ang kabos. Kana bang mataktak ka sa trabaho, kanang masakit ka, niya ang imo sang anak mahagbong sa eskwela, niya makanser ang imong asawa, ana ba? Mo na'y bulahan para sa Ginoo.
Pero para na to, dimalas na. Dimalas. Muna, wala na ta mo appreciate na si San Roque, labaw patos cancer ang iyang sakit. Si Saint Teresa of the Child Jesus, namatay niya po siyang sakit. Wa na ta ni appreciate. Pero sige tang hikap ni San Roque, ayuha ko sa akong sakit. Ingo San Roque, nabuang ka diha, namatay magigos akong sakit, ayuhon ta na hinuon ka. No? Ay, Bishop Chupilo Kamumot, bantay in taon, may sa among pagbiyahe. Ingon des Bishop Chupilo Kamumot, namatay magigos akong pagbiyahe kay nabangga. May raon tag mabangga sa ka, simba ko in taon Bishop Chupilo Kamumot. Gikan para ba mi dinhi padung, para ba mi sa Simala, kay mao nay ruta. At Simala hapit usa Bishop Chupilo Kamumot, or gikan Simala hapit sa ni Bishop Chupilo Kamumot sa na dia Karkar, unya mag-ampo na yun. Kaya mauli para ba may Davao, mauli pa may Cagayan. Bishop Chupilo Kamumot, panalip di taong among biyahe. Hingos Bishop, ako gani gikan sa seminaryo padong sa Karkar. Wa ko kaabot, kay nabangga akong gisakyan. Mayon tag mabangga. San mo, aron san mo mahimong venerable? Hadlok ta eh. So sa ato pa, ang ato na rong nasangyaw, kahadlok. Kung sa manang kahadlok, dautang balita. Di na maayong balita. Ang Ginoo mianhis kalibutan aron wag tangon ang kahadlok. Kay unsa man ang kahadlok mga igsoon? Hibaw mo kung saan ang kahadlok? Timaan na nga naa nimo ang yawa. Tinuod. Basta mahadlok ka naa nimong yawa. Muna ningon si Kristo, unsay timaan sa mga tinuod nga motuo kanako. Tagaan ko sila gahom sa pagpapahawa og mga yawa. Kay ang tanan nga motuos Ginoo, wa na ginang kahadlok. Muna maglakaw-lakaw silag kangit-ngit, mubakta silag purting lagyua, mutadla silag mga laud, way kahadlok. Kay na ang Ginoo, nawagtang ang yawa. Kay kanang kahadlok, ihanas yawa. Lingi ay mong tupad. Yung naakayawa diha. Nawa. Di ba? Ang una-una, simbako. Kanang imo palang pag-ingong simbako, kanang pag-ingong imong simbako, kahadlok mo na. Yawa na na. Di ba? Mao na itinuod nga yawa. Kinsa din hing asawaha, nga okay ra gyud di mahadlok nga mga bit ilang bana asa kamot anay usa wa naman sa kay bana. Ang tanawa hapitan ang asawa hadlok nga ang bana mga bit unsa man ang pagpangabit nakasala sa ato pa mga asawa mga perfectionist dili ka himo nga ilang bana makasala. Nya si Kristo nagsigig ingon, pasahilua ang nakasala, mianhi ko para sa mga makasasala. Si San Pablo usa kadakong makasasala, gihigugmas Ginoo, nya kamo no gasigig simbas Ginoo, gasigig simba ni Santo Niño, dili kahigugmas inyong bana ug masipyat. Mga yawanon mo. Gitagaan ta mo second chance. Kinsa din hing mga asawaha. Kinsa din hing mga asawaha karon nga simbako lang or moabot man gitingali na masakpan ninyong naay nakabit ang inyong bana andam mo pasaylo taas ang amot. Wa gyapon. Nya magsigit tag ingong Santo Niño kanamo maluoy kaunta kanimo nang ilaba. Naunsa mo diha? Si San Pablo giadto ni Ananias o giingnan dayon. Gipasaylo na ang imong mga sala ug maayo na ng imong pagkabuta. Ang sala mga igsuon makabuta na nato. Labi na ginang sala sa garbo sama ni karong inyong gibati. Kana bang di nakakakita sa imong isig katao. Kung ikaw asawa na kay garbo,
di jud ka gusto ang imong bana makapangabit, inig pangabit niya mabuta na ka, din akakakita niya nga imong bana. Ang imong makita niya animal ka, yawa ka, pisti ka, pakapinan pag may ratag mamatay ka, di nakakakita, nabuta na ka, kinahanglang ayuhon ng imong mata. Sige, haron balanse, kinsa dinhing banaha ni amay daghang mga bana sa dinhi, kinsa dinhing banaha karon nga kun mangabit ang inyong asawa kay uso na ra sa naron, mangabit na ra sa mga asawa, andam mo pasaylo ta sa kamot. Tuay ni Isas Loyo, wa na masatoy asawa. Kamo ba nga buangon yung kay musta na, no? Ang muisa kanang wa na ibana, kanang wa na asawa, kay ilan ang gibuwagan, mga buangon. Di bitaw, congratulations kay wa gid ninyo iniisa. So daghan sa mga bana dinhi nga giyawaan. Muna mabuta ta, muna si San Pablo nabuta siya kay pag atubang ni Kristo kinsa mao ang kahayag, naaman siya sa kangit-ngit, sakit kay siyang mata ang kahayag, sakit sa atong konsensya ang kamatuoran, sakit dawaton ang pulong sa Ginoo, ug mao nay atong misyon pagtudlo sa mga tao nga ayaw kahadlok anang kasakit, kay kanang kasakit mubunga na og way ikatumbas na kalipay. Mao na si San Pablo pagsunod na niya sa Ginoo, purti na niyang lipaya nga nakaingon siya, giisip ko na ang akong kaugalingon nga patay na diha ni Kristo. Sina nga na ano mamumuto na hinaot unta makasinati aning kalipay, kay kaning atong kalipay ni Santo Niño sige tag ulpot sinulog inana usahay mo sangko pa sa atong panaglalis. Ang resulta wa gid kay kalipay. Daghan kay nga sige isa-isas kamot ni amagin aron dining uban sa isas kamot kanamo maluoy kaunta kanimo nang ilaba pero siging kasukuan ang wa mo bayad sa utang, no? Siging yaw-yaw sa mga anak, siging hapak ang mga bata, siging kusi ang mga bata, unya di nagampos bata kanamo maluoy kaunta kanimo nang ilaba igabot sa balay inantika unya si Santo Niño nga bata dili ka masuko nimo ngang bata nimong kuyog imo manggibunog imo manggipahilak nya siya imo sigag ingon kanamo maluoy kaunta sus pinangga jud kini akong Santo Niño nya siging inom anang pills nagpalaygit pagani pinangga kay nako Santo Niño di lang ko gusto manganak buangon ka giharian ka sa kahadlok giharian ka sa yawa mo na tuo sa Ginoo aron tagaan din kanya gahom pagpapahawa sa yawa, pagpapahawa sa kahadlok, ilisi sa Dios nung kaisog, ilisi sa pagtuo.